Khorsin kirang flyover kanghang era kuthak KSA District Committee atu sodak pen kapinra. Baguri High School along HSLC asat lang inutlek ti undo. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Jangmi poni phai krohini surhini ra en college rock arni kang sama pormalong dipu non head jong ke tang lapen kang pupon forcing ke rang injor kap mate flyover ka hengno kang hang era puthak karbilo charlia song KSA dipu district committee atum pen herang ke athengno lam thenan ki jaidon atengke cheklo ejon ansi dolang la forcing ke rang flyover injor kap kang pupon puwai phesata kang hang dak dak abangke isi muni raphan pham ke tora songsi mandet lo Athe adap arnikang samta flyover along ningche parong ji aphat nangki joy nangke lang aphat wangpen video photo hai huta nangka chine patum moni topic pi tangte nonason cheklo ejon ne si do langpen ka hengno kang hang dak dak abangke moni raphan kham ke tota sonro anparta labang so flyover ki king ke rangpon puti pharohini sosia tangka pensi selam pondo lapen contractor ke Anupam Sharma henlo lasi prabjin pen kang hang dak dak ka heng nodim an selam pe minangji pusi sodak pen KSA Dipu District Committee Klembang Jonason be pinrem pon pedo April 12 ni nile tum kar bilo charlie song men ke dakewang nang ko kalam ke nang le tum ta social media la pen ka to ko beta theklong ta thekbo la pen nile tum mat tam nile mek kini pen same theklong lo non la BJP sarkar tum ke claim ke chokche के दाम करप्शन के क्लेम नीली में खिनी पे थेगलोंग लो लासो फ्लाईओवर के दाम तांग तारीख 3 सीसी गांगपू मार्च चिक्लो जॉन वेलांग चिक्लो योनांग बोंसी फॉइनी ने फॉइ थोमने आरबे कियांग पेंसी चिंगहांग दाक दाक देलु लगे सोकार बिंगलोंगरा ता लगे थेगलोंग लो कादो कविस्तामे लगे चिनी लो लासी नितुम पिनी के वांगा बंगेला लो लदाका कॉन्ट्रैक्टर अमेन अनुपम शर्मा पुआबांगपू कोमाने सब कॉन्ट्रैक्टर आरलेंगा थे कोमाने kapre ka muni do thek same contractor ve Anupam Sharma ladak 200 ko ane 200 abat akrura tangka pen ka semar laso crossing terang flyover cheklo yanang bong kanghang dak abang ke isi phamason busini li jong tung ladak ardi kang sam penang amuni tum karbing longara tum wang pen ningche parong pen ladak photo video kachen kachituli kadok kawel hai ladak theklong nili tum sitame ladak phamalong sike do pateng api porma bol ding hang dak delo lake pini tong ki klop pone pen ap tong ki klop pone thang ku thek thepin ladak muni da pranen chelar thodang deng si do goglo la penili jongjong chini bang ke la development ma kamwan lo bolote la claim oi titia bang in ton nangji tuliram long hang stame alang tum election aphan election ki pathua men pen election aprang in kulong nangji pu ladak crossing tang flyover la pen ke difu cancer hospital la pen DC office la long komo pharma lang limiting ke pha nili thekulong lo cancer hospital along hala dakalangli CM Hemonto Biswa Sharma alangli phan ribon pangti blong nangji pusala so alangli keninje laso ajok hithi ruya prangang bong ajonar lo claim pe oi pe ai chok che claim lo pini arizada bangke mimidet khangjang lo inghang dak delo lancho takalilang angko la video kisiman la nangle tum social media long ka theklong a jok la tum ka theklong pen ka theklong a jok la tum ke patui phan bori si patumi puting bang pe pla pe tum nile tum theklong lo la kenang le tum le dam tane tum pherang ke tum dam stame la kenang le tum thekdam long ko la si lason ke chokche सरकार नोन के दोबम सरकार तो लासन अकेनांग सरकार चिंपुर के वाना बांगले तुम चोरोलो कार्बिल लो चरले असम पेना बांगस्तामे सीतामे लासन करप्शन बांके इंतो नंगजी चोकचे लासन के पमांगु नंग ने रादा फान अफार लो चोजोर नंग ने पुसिनेले तुम जोंगजी लापेन ला अनुपम शर्मा बोबांग पु लासो फ्लाईओवर स्तामे पुथत चे सेमार टु पे मिनंगजी लापेन चे सेमार मे पोलोतांगते डिपार्टमेंट हम दा आदाय चे नंगजी अलांग तुम अथे अलांग तुम डिपार्टमेंट ला तुम स्तामे लासो केलांग चारी के अलांग तुम्हारे देंगसितो अलांग तुम केलांग इंस्पेक्शन पे मिया जॉगलो लासिनिले तुम लासो पुथांगले तुम फुल डिटेल्स फानिले तुम RTI स्तामे जॉगजी RTI एक अतेंग मेनिले तुम लासो फ्लाईओवर कुसन सी के चोकचे मानिले तुम लानसो से नोनिले तुम रिटार्लिप थुई लापेन आंसोंग केस kachitan yang deng man samile tum damji busnile tum chisik dolo Lason si halapu KSA Dipu Branch Committee Chunbang Samson Intipen Kejai Ponthuke Prabjin Pen Kaheng Noadim an Selam Thu Pemenangji Lapen flyover upon Ingjar Kapu
pen amen kaprek dolang pote kaprek le earphone asonte messenger puta alang li pen ningje pontu ki sum bone la si militum karbilo tari asong man tami la dak isi komasa in charge ma alang ilang te mesi la kaching hang abangke kosan la pithir tu pamena po businilin pen chuni la pen ke isi non lom kado ka beta chini la injar kapa la bang ke amen koson ne la chilon ne nang na la lo la si la solar ke isi ke kopi lo ho jarkan pi pusami tum facebook no hada muni tum bang ke ka chini kan ke tok do la pen ke donjar la pen ke jarkan pi tang ho lahai le ilitum earphone koson ne ni lita chini la pugali same la injar kap bang majok da clarification pi ba have la me chok lo ne chok chini la bang lo ni pi bang ke la chinghang dak abang ke la ke repair vek nang po la ke ni sen pen claim tu nang po la loke thek hen lo khaya moyar bu loke thek pensi sonsoria ki sung pen chipa jokji loke thek pensi pirthi ame chichar iji setame nonapor lokachar li kachi hungapor ahut bagori golf high school along pining hsl sat lang along trokner kepra ke thom angbong pen inutvet ke pas buke chetherak chijin so memelo anparta lokachar li ahin aphisi chiroi rong ason lo Lakhain kora trok Duar Baguri MSc constituency ka parlo Baguri angkang Baguri High School along HSLC asat lang along Bang Trokner kepra kathom atom angbong pen inutvet ke pasul puke ningdup meme chena lapen therak meme chena nonapor ko mara phanlo atai ki piji than bang atuma phan parents atuma phan ma Charlie osomar atuma phan ma mate managing committee atuma phan Bagori Golf High School along ki highway penta chekoino lapen along klamta mesen KAC Education Department atum ki Bagori High School ta mesenangji pusi non boys lapen girls hostel sita me kimbom lo sita Charlie osomara tum pen chenglok than bangatum ki mia vedat ki bangso school ahem ki kedo pen ali aviation si non cheman bomlo lam the bangke lason hello nilitum kachini don ateng polute late nilitum rong ayen pen kachini don ateng polute lada kadoga we pining asat lang long bang trokner kebra ke thom bang thu bang phia tum sat lang tok dun lo wai fisita me ladak pen nilitum kachini la pen kar judung long ateng polute inwet abang thu si pas shot posin nilitum ar judung long lo lake bikhek a problem mangge lason hello atheke ladak nilitum Bagori High School along teacher atum kadori lapson dolo atheke kedam tang 2024 aningkan ladat teacher atum retired dam lap lo lamasi ladat ke than bang atum nonomat ke ladak bang ke thom atum si than bang atum to chot lake science teacher lapen anparta me math teacher lapen KLT mate karbi language teacher alang tum bang thom si labang so high school le home afans tamne alang tum si maintain mate than lo laso kadori pen ajosi pining asat lang long mangki nilhin pen kamatha damateng pulute ke than ke pachitang un ba ke than pon un ba kaprek subject ke than bang phu ba a teacher tum ka via join ni si sat lang abang ki un de la son se nilhin pen mangke chini pon ba thek pon long lo kedam tang ani lapuson ke nilitum council of han ke pachini ba council of han teacher awi walam the bang ke nilitum hin pen pachini nelan la bangge si ningdu kalam lo nilitum sitame lahai kachirok tok awi pen jok lapuson teacher tum ladak awi aphai awi pa bang ke nilitum pachini long lela in pen kachuning wi dikhe kachuning wi alam the bang ke la hello atheke ladak nonomat nilitum akenang sot laki teacher akenang sot dolo atheke kaprek a subject ke than zia teacher that awe la posi nonomat nilitum prabjin pen chinghon non ki bom local MSc no anparta me education Sir Richard Top piano di family kachuneri kang tungmang kalai lo je nilitum Bagori High School along je la teacher itu Assamese, English, lapen social, lapen Hindi, la subject pli a teacher dan tarawe la sila subject pli a teacher prabjin pen nilitum phan ladak
appointment PC lang toy ek nang ko sin nilihin pen bangke to nili party la কাৰণ আমাৰ এইখন স্কুলৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী পাছ হৈ মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অফিচাৰ এনেকে চাকৰি এনেকে পাইছিলে আমি ভালো লাগিছে তেতিয়া যোৱা বছৰৰ পৰা বেয়া বুলি কোৱা নাই মই যোৱা বছৰ ইমান বেয়াটো হোৱা নাছিলে পাৰ্চেণ্টেজটো মই পাহৰি গ'লোঁ কিন্তু প্ৰায় পাছ হৈছে কিন্তু এইবাৰটো কেনেকৈ হৈ গ'ল শুনিয়ে মানে মাত্ৰ এজনহে পাছ হোৱা বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু বহুত বেয়া হৈছে মই আগতে মই নিজেই প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া মই জনামতে ইয়াত মই নিজেই তেতিয়া মোৰ দেহাটো ভাল আছিলে কাৰণে মই নিজেই সদায় যাওঁ এতিয়া কিছুমান মাক বাপেকে হেৰি দামী দামী মোবাইল দি পঠাই দিয়ে এইটো মানে পৰিৱেশবিলাক বেয়া আগতকৈ মানে এবাৰ বহুতে বেয়া হৈছে আমাৰ তাৰপৰা হেৰি 83 ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এপিয়াৰ কৰিছিলে কিন্তু এজনহে মানে পাছ কৰিছে আৰু তাৰপৰা সেইটো কথাৰ কাৰণে মানে হেৰি 2024 হেৰি সময়তে মানে আমাৰ 4জন টিচাৰ মানে ৰিটায়াৰ হৈ গ'ল সেইটো কথা লৈ মই মানে হেৰি তাত আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল ছাৰ তাতো মই গৈছিলোঁ কথাখিনি ক'বলৈ কাৰণে তাৰপৰা বৰ্তমানলৈকে হেৰি টিচাৰ আমাক এপইণ্ট দিয়া নাই এতিয়া মানে ৰেগুলাৰ টিচাৰ খালি দুজনহে আছে দুজনৰ ভিতৰতো এজনটো হেৰি আমাৰ হেডমাষ্টাৰ আছে আৰু এজনটো মানে আমাৰ ছায়েন্স টিচাৰ আৰু মানে টিউটৰ এজন আছে আৰু কেলটি আছে মানে তো মানে মেনেজটো কৰিবলৈ মানে বহুত কষ্ট হৈ আছে স্কুলত সেইকাৰণে মই মানে আমাৰ ছাৰক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু জল্দিকৈ মানে টিচাৰখিনি এপইণ্ট যে কৰে সেইটোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যোৱা বছৰৰ বেয়া হৈছিলে কিন্তু ইমান বেয়া হোৱা নাছিলে এবছৰ মানে বহুতে বেয়া হৈছে মানে আমাৰ সেইখিনিয়ে বহুত দূৰৰ পৰা আহে আপোনাৰ হেৰি প্লেনছৰ পৰা ইয়াত আহে মানে কাৰ্বি আংলং খিনিতো আছেই বাৰু কিন্তু প্লেনছৰ পৰা মানে আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্ট আহে আৰু হাই স্কুল মানে ওচৰত যিটো নাই মানে Tang te pini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang thru